Elhamdülillah, barlık maqtav Allah subhanahu ve teala'ga. Ol bizlerni barlıkka kitirişi, ol bizlerni mana şuşa matur bulgan, körkem bulgan günlerde, özünün günlerinde ushbu mescidke jiyişi Rabbimiz, kitirişi Rabbimiz, mümkinçilik birişi bir Rabbimiz Allah subhanahu ve teala. Hamini şunun içinde biz hatta mana şuşu kilübüz işingine de hem maişetimiz hayırlı hem yaxşı bulganğa da elbette ki biz şükür itirge tırışıga tiyişbiz cemaat. Çünkü dünyada köpme Müslümanlar ağır halde. Köpme Müslümanlar ağırıp şifahanede yatalar. Köpme Müslümanlar meşitke kile almıyorlar. Elhamdülillah biz meşitlerde, biz cimgalarga barımızda jıyıldık bu Allah'ın zor rahmeti. Hamid elhamdülillah bugün inşallah sileşip getiririz. Bik zor hem ehemmiyetli iş turunda yaki tügelerek etkende bik zor fitne turunda. İndi bile biz fitne sözü barımızga da mağlum. Hem her bir kişi fitneni üzünçe qarı, hem üzünçe anlay, hem fitne sözü de gümümen etkende o bik zor, üzüne bik köp türlü eybirler kire anarga şolay bitinde. Hem fitnenin anlatması indi onun indidir bir bütün kişini şılgap algan, bütün kişi şunun bilen ağırgan, yaki bütün kişi şuşa fitne, yaki mene şuşa gamel iş anarga barıp jitken, yaki nişiktir anarga tesir etken, yaki tesir itirge mümkün. Ol da işe cemaat hatın kızlar fitnesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemler seride özünün hadislerinde köp getirile, bunun turunda elbette ki hamideler seride derslikte Banu İsrail kavmi halak buldu. Hem Banu İsrail halakatke duşar buldular. Mene şuşa hatın kızlar fitnesine elekken arkasında hatın kızlar fitnesine tutulgan, iyergen arkasında deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde getirile. İkinci hadisinde de Peygamberimiz nerseliydi? Ma taraktu ba'di fitneten adarra alel ricali minen nisa. Buhari hem Müslim'de getirilen hadis. Min kaldırmadım diye özümden tağında zor bulgan, öz işine bir küp zararlarını kirtetirgan fitneden ille de meğer ol da ise hatın kızlar. Elbette ki indi irlerge indi hatın kızlar bulgan fitnesi. Elbette ki indi nişik indi hatın kız fitne bulurga mümkün deyip biz sırav berge mümkün biz. Çünkü Allah subhanahu ve teala yarattı bu dünyada hatın kızını hem onu ılıgladı. Hem bizning dinimiz elekilip hatın kızının derecesini köterdi. Hatın kızının ehemmiyetligin köterdi. Hem hatın kızının hatta iratqa qaraganda da vazifaların ezeyttik hem kimetti. İratul gayleni alıp barışı. İratul özünün gaylesin işin qaravışı. İratul özünün gaylesi işin tügü dünyada cevap birişi. Hatın kızının elbette ki şuşa gayleni qarav, terbiyelev hem irinin sözünden çıkmav. Beş namazın oku, özün fahişlikten saklav, hem Peygamberimiz nerseliydi? Udhulu min ebvabin cenne şi'ti. Kir nindi cennetin ışıklarından telisin, kir dedi. Şuşu hatın kızga kaysasın irinin sözünden çıkmadı, itaat etti. Kaysaları beş namazın okudu, kaysaları özünün türlü fahişlikten sakladı. Allah Teala'nın kuşkan emirlerini ötedi. Allah subhanahu ve teala şunday emir verir hatın kızlarga. Evet iratlarga Allah tügel. Hem ne içinsin hatın kız fitne? Çünkü Allah subhanahu ve teala hatın kızını matur kıldı, sıfatlı kıldı. Hatın kızını sözü de özüne göre mülayim, yumşak, hem iratlarını özüne celb ete.
Һәм нәрсә әйтергә кирәк? Шуның өчен бит инде Аллаһ Субханаһу ва Тәала әмер кылды хатын-кызларга капланырга, шулай бит. Һәм ничек булды соң бу хәл? Әле беренче мәлне кайчан әле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям пәйгамбәр булгач хатын-кызлар капламый иделәр. Әйе, алар инде өсләренә кияләр иде, әмма чәчләрен алар капламый иделәр. Һәм инде кайбер Хафиз ибн Хаҗар үзенең китабында нәрсә ди? 3-нче хиҗри елында гына әле, ләп карагыз, Мәдинәгә күчкәч кенә дип китерелә, хиҗриның 3-нче елында гына әмер килде хатын-кызларга капланырга. Чәчләрен, кулларын, аяк тезләрен капларга һәм ике өлешен генә, ул да исә битләрен яки кулларын күрсәтергә генә рөхсәт ителде. Һәм иң кызыгы Умар радиллаһу анһу моны сизде. Инде беләбез, Умар радиллаһу анһу бик ихлас иде. Бик тақва иде. Һәм Коръәндәге кайбер мәсьәләләрне инде ул анарга кадәр күңеле белән сизә иде. Һәм кайбер галимнәр әйтәләр, 20 урынга якын ди. Кайчан Умар радиллаһу анһу сизде һәм белде ниндидер әмер киләчәген, яки нинди эшне, нинди гамәлне ничегрәк кылачагын икәнлеген Умар радиллаһу анһу инде үзенең тақвалыгына карап, үзенең гыйлеменә карап инде әйткән иде. Һәм Умар радиллаһу анһу бик кайгыра иде. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хатыннары чәчләрен күрсәтеп йөриләр иде. Күңеле белән кайгыра иде, кайчан соң аят килер дип, кайчан соң килер дип хатын-кызларга капланырга кирәк икәнлеге һәм дөреслектә дә аят инде. Чөнки ушбу хатын-кызның каплануы ул үзенә күрә чисталык, үзенә күрә матурлык һәм паклылык сыйфатларыннан. Чөнки бүтән хатын-кыз, бүтән ират ул хатын-кызны күреп, әлбәттә ки, әзрәк шәһвәтләнә. Әлбәттә ки, бүтән караш белән карый һәм ояла да, шулай бит. Һәм шуның өчен дә бит Пәйгамбер Аллаһ Субханаһу ва Тәала Нур сүрәсендә нәрсә дип әйтте? Безләргә әмер итеп әйтте. Кул ди. Аллаһ Тәала үзенең пәйгамбәренә әйтә, кул әйтте. للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم دي. Әйтте мөминнәргә ди. Мөминнәр булсынмы, мөминәләр булсынмы, хатын-кызлар, ир-атларга алар үзләренең күзләрен япсыннар ди. Яки үзләре күзләре белән харам әйберләргә, харам җирләргә, харам булган аларга хатыннарга карамасыннар ди. Ягудду мин абсарихим. Ва яхфазу фуружахум. Һәм үзләренең фәрҗләрен сакласыннар ди. Залика азка лахум. Менә бу аларга хәерлерәк һәм бу аларга чистарак һәм паклырак ди. Кем? Аллаһ Субханаһу ва Тәала. Инналлаһа хабирун бима тәъмәлун. Дәреслектә Аллаһ Тәала белә, нәрсәне сез эшлисез яки нәрсәсен сез гамәл кыласыз ди. Ва ла ябдуна зинатahunna illa ma zahara minha. Һәм күрсәтмәсеннәр үзләренең зиннәтләреннән иллә дә мәгәр заһир булганлыкларыннан ди. Инде заһир күренә торганнарын гына, ул да исә бит йөзе, һәм инде шулай менә бу куллар, шулай бит инде. Кулның менә бу беләзеккә кадәр. Һәм менә бу чисталык, һәм менә бу динлелек, һәм менә бу инде безнең мәгъишәтебезне саклый, менә бу инде безнең яшьләребезне харамлыктан саклый торган булган зур сәбәпләренең берсе җәмәгать. Ни кызганыч, без яши торган җирлектә менә бу зина әсәрләре, яки фәхшелекләр, яки төрле кирәкмәгән гамәлләр бик тә таралды. Әйе, әлхәмдүлилләh, алар әйзәя, инде әлхәмдүлилләh, үзебезнең балаларыбызны тәрбиялибез. Мөселманнар саны да арта, әмма шуңа күрә дә карамастан без үзебезне шулай тәрбияләргә тиешбез. Чөнки шит булган хатын-кыз ул безнеке түгел. Чөнки аның бар ире, аның бар балалары яки бар аның әти-әнисе. Һәм аның белән ниндидер харам эшләрне эшләү, яки анарга шәһвәтләнеп карау ул бит зинадан җәмәгать. Аллаһ Субханаһу ва Тәала үзенең Коръәни Кәримдә нәрсә ди? Ва ла тaqrabu зина ди. Якын килмәгез зинага ди. Әйтмәде Аллаһ Тәала
zina kılmağız deyip. Yok. Tağında özüne göre zor məğnə özünün işine kirtə tırğan. Ve la yaqrabə bit. Yakınaymağız. Yakın kilməğiz. Sebeplerin kılmağız. Nindidir sebep var iken toxtatığız. İzdigiz. Mine nerse ol din cemaat. Mine nerse hoş istalık. Ham şunun içinde şulay yok. Köbübüz belkim işlerde işleydir. Şulay bitinde. Köbübüz kibitlerge kirebiz. Hatın kızlar bilen belkim iş boyunca aralaşarga turu kile eyye. Amma de lakin işten tış bulgan, yakinindidir bütün bulgan muameletler balar barası da haram. Eyye iş boyunca biz sileşebiz. Amma de lakin nindidir hatın kızlarını küldürü, yaki onlarının nindide bulsa tavuşların köterü. Bu barası da haram cemaat. Çünkü şuşu biz özümüzün sözümüz bilen hatın kızını kildirəbiz bu kile. Hem biz onun tavuşunu işitəbiz, onun yumuşaklığını işitəbiz, hatta Allah saklasın biz. Fercimiz bilen gine tügel, göz bilen de, hem kulak bilen de zina kıla alabız bir cemaat. Saklanıyık. Çünkü bu barası da jıyıla bit. Hem elbette ki bu günahlar bizning eseri kilip çıgaşak bizning namazlarda, eseri kilip çıgaşak bizning gıybedetlerde, hem eseri kilip çıgaşak bizning muamelette. Çünkü eğer de biz yad bulgan, şid bulgan hatın kız bilen bik tığız muamelette iken, hem anın bilen oynap şaunap kilebiz iken Allah saklasın ul bit bizning gaylebizge qaytırga mümkün. Kim tiler idi kaçan anın halal şefiti bilen yad bulgan kişi oynap kilip sileşe. Bir kim de dilemez idi. Hem şunun içinde Allah subhanahu ve teala Ahzab suresinde nerse dibeyte فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذ۪ي ف۪ي قَلْبِهِ مَرَضٍ. Allah subhanahu ve teala endeşe hem bu haberine Risaleni kim gecit kize Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hatınlarına hem gümümen bütün hatınlarga nerse dibeyte فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. Siz de özünüzün sözleriniz bilen, eytken sözleriniz bilen, müracaat itetirgan kavullarınız bilen de onlarını zinnetlemeniz de. O sözlerinizni irlerge karata silegende maturlamağız de. Gadi anlayışlı sileşu bilen sileşigiz de. Çıkmağız de. Nindidir üzüne göre bir sihri sözlerge de. Ne için de? فَيَطْمَعَ الَّذ۪ي ف۪ي قَلْبِهِ مَرَضٍ. Çünkü şu yumuşaklık bilen, şu sözlerinizin zinnetlikleri bilen, irlerinin de kalplerinde şir barlıkka kilirge mümkindi. Şulay bitindi cemaat. Kaçan hatın kız bizlerge karata yumuşak ittirip, matur ittirip, özünün sözlerin zinnetlep, maturlap, müracaat itirge tırışa iken, hem işri iken, bizning kalbimiz bit. Nerse işli o vakitte? Nerse işli o vakitte? Hem bu bit Allah Teala'nın emri cemaat hatın kızlara karata. Hem şunun için hatın kızlar tırışı özü bizning sözler bilen sileşkende, yat iratlar bilen kullanmayık zinnetli sözlerini. Sileşik nişik kirek sileşirge, hem çıkmayık mine bu hudutlerden. Çünkü bu Allah Teala'nın had. Şulay bitinde. Allah Teala'nın şeyi. فَلَا تَعْتَدُوهَا dibeyte. Allah Teala şulay bit. Biz de sizlerge şikler koyduk. Hem siz o şiklerden çıkmağız. Çünkü o şiklerden çığı kimge ziyan? Allah'a ziyan mı? Yok elbette. Elle bütün nedir zatlarga ziyan mı? Yok bizge ziyan. Biz özümüzün kalbimizge ziyan getirebiz. Özümüzün gaylebizge ziyan getirebiz cemaat. Hem şunun için Allah subhanahu ve teala her biri bizning de indi hatın kızlar bilen dürüst muamelede bulurga ya Rabbim nasip et. Indi mine yaz ayları da kildi, şulay bit indi. Üzüne göre jey ayları da kilip jiteşek. Indi şuna da karamastan özümüzün közlerimizni saklayık. Özümüzün közlerimizni saklayık. Biz saklamasak, anı bir kim de saklamayacağım. Biz özümüzün karışımızını birinci tapkır karaganda düşürmesek, anı bir kim de düşürmey. Indi bile biz Peygamberimiz nerse deydi, eğer de biz haram aybirini körebiz iken, harar yaram etirgan aybirini kördük iken, közü biz bilen, biz közü bizni düşürürge tiyişbiz. Şulay bit.
Чөнки икенче тапкыр карау ул инде харам. Беренче тапкыр карау ул харам түгел, ә икенче тапкыр карале малай, карыйм әле тагын бер кат дип, кем икән дип, үзебезне алдамыйк җәмәгать, үзебезне генә алдыйбыз. Һәм шуның өчен тырышыйк үзебезнең калбыбыз өстендә эшләргә, тырышыйк үзебезнең иманыбыз өстендә эшләргә, тырышыйк гыйлем алырга, һәм инде үзебезнең күзләребезне, үзебезнең кылыкларыбызны, һәм телләребезне, һәм үзебезнең әгъзаларыбызны ошбу зур булган, куркыныч булган, оятсыз булган зур гынахтан сакларга ул да исә зинадан. Субханакаллаһумма бихамди, ашһаду ан ла илаха илля ант, ва астагфирука ва атубу илейһи.